Kala air election shaying dorbar thawan jong ka KHDC ha umroi constituency kala nang khloit karba nang mi kisngi hadian ka jing prano ha umroi constituency progressive forum na ka jing shat kala jong uba MDCM uba kum ka kinhun UCPF kala dep ban minjur ya ka tiket bat rai ban long ukertong MDC ha kani ka election ban wan Henry Klampoi perkhan uba MDCM tang hadian katu kat nipor ula phet no na katei ka kinhun hadian ba uyo tiket sana ka seng kongres hadian ba ka seng kongres pan kala pindu tiket no ya uba Albinus Lingdo ubla trei Shidrham ha ka party minta labun snem bat badeiru UMDC barim ka umroi halor katei ka jingshat kala uba MDCM nakalyang kinong kershan jong ka UCPF hapo kejingalam jong uba George B. Lingdo MLA barim ka umroi kilalum da kejingalang menta kasngi ha umroi umdo berthi banthau pat sadakawai ka kinhun kablatip kum ka umroi Democratic Front bat ha katei kejingalang la shimru ya karai ban pinyeng sendon da uba George B. Lingdo kum ukertong shimet jong katei ka kinhun UDF hagani ka election MDC Panwan ringkat bat ke jingkershan lang jong uba Albinus Lingdo ubla sya pindu tiket no ha ke parti kongres. Perlu ibahi masam bat kamtam ikai nam syong jong umroi konstituensi. Mentangin pertang paling bar ke jing stok tilang jong awi mendeng Albinus, mo irak tilang salon. Hoi! 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 Nakaliang juga ngalaban yat linti hak di por kepala dep kum SMC juga umroi konvensi Henry kampoi perkhan ba katiket ngadono bun sem ngladon nak parti kongres Henry ngamtip nak ai kadau ke ba penduno etiket naman tajunga Henry ha kejisa ngam dendau ba parti Henry what you di sini nak mahoti benilai mentah kita ong nak office nak parti kongres hindi wat ketong nak mahoti marma ki ong baru seketang ladu insania namar baru seketang insania buat sat semarngar MLA juga mahoti konstitusi Henry pada ula rengkang no berpeda na parti kongres lek sesuai ke parti ngelatri sistem nak mentah ke parti kongres klaim dak hanya ke por klaim dak hanya ke jundonong Henry abarcang kamu ketum kejumpa ibalot juga parti kongres lapha yang apa office om subha memat ya bak joblin sten berhenti pemolos nai nyoba jamin step melapuh yang jui bat noong baba ke parti kongres ke ibit ipi nom mahoti konstitusi benelek na parti kongres hari ngamla banlek marwai nemar ngaradon hakti cuma sat semarar ngamla banyan daljong ikijan hal tekan step rengap mai kedoi bat rengkap bak kewiji yang lebih tidak cuba pingin bersiap menwat cuai uru ong tak lah baham menwat cuai jadi kita mereka akan mau kumperlok bahajan juga berminit mesong mapun ia dalam step ngong hidup cuai udah nasional pom salah ngong lebih kuat dia lihat na parti kongres suan cepo umroi ulawan ni hang tang ni syong perkat ngi kendu ini kendu pada ngong lebih kuat tiket de ini penbet di parti kongres orang kabah pelak kan lada yo ile semyo orang em de banyo kum tahu la yo isai ke tiket hari ke ke balengo kata kalong ngarola thep la benbiang lut ikut ke slabaro Henry ile di po daki bun tuli kisnem banlum banlang ke parti kongres dai ngamtip nak ke dau ke ba MDC tang RTUA wala yo man ya ke tiket di kepalengo yang akum ta percang yo yang pada nomi khmat di pajba baru kita baca kecil di baca siapa dengan nilai siapa Albinus nilai hai penyelam ini berkomentar ter Henry nomor saru udah belajar chat kela agak forum kebab kelaseng kelaplan ban peniang naba MDCM naga parti forum dari udah rengkang nak seperti kongres kumtangi syong meeting arngut cikim lah cibersa ban orang bahas dengan yang nak lajong kejar kum kaying kesem berkuai ngidon kejut klik nak mentak umroi konstitusi dia nama kata kadau ilong mentak mengidon heneng yakot nak dia jongang lakot ars pak san fangut tam
iba jor su lakot ke ma ars pa san phungut tam ban penlong tang kuwe ka kenhun ban sei no kum potong na kan ka umre konferensi ban ai jing chakri bahok bakhut nam tanya pajba rajit dah kena kasih jadi bersajog mak just bilen dok tidak bagi jisu ke baklau yang mulai nak pemerintah jadi lumlang juga pajba juga mulai konsensi hakaban dari jonga dari jongi Pak Albinus Lindo XMBC nilai kedua lang mengimir jimut man perlu pelang di perlu persiang di jonga bagi jongi hakaban ini perkat nak pemerintah kalau jong mulai konsensi kepang nak pemerintah di election MBC arjat apusan hari kedua lang jonga bagi nilai jimut mengi meleduk noi kurtong walangi beban penyian independen nak kenhon mulai konsensi progressive forum adalah yang kurtong juni batki katukan ingot ke perlok ke lik bandit jonyo syak parti kongres abang ini hab jumut mana kalian juni dengan Albinus Lindo meleduk tiket nak parti kongres pan ni ngai perkat lah bagi sign dot mai ya kalau we jadi paiba hapok mulai konsensi tidak kaji kedua lang jungi minta kasih bat kaji yang menjur lang jong arli kenho jadi nak persian kita akan bersin dengan jonga bat dengan jonga dengan Albinus lerai berpilihan jena George Pilendo ambil berin mengang kubu potong MBC ajar pesan nah kenho independen hak nikah election pemerintah di ibu yang kaji kepat kepon ya baru keperlok tujuh persian jena hagisan kemudian bat baju persian dari mereka Albinus bagi semua bang alam ketika dia di kemon jungki nak kementai jonga bat nak kementai mereka Albinus hak ni election kementai kamu ngelak mengorak itu jangan jinjok.